Aябай сонун өтүп отур. Покровканын элине рахмат. Ушундай 4 район ынтымакка чакырып, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, ат жарыл жеңил болуп, бирок командалардын баары бир кылка, бир тең болуп калыптыр. Анан буйруза ат чуркайт, бак чуркайт дейт. Багы чуркаган киши бүгүн утуп, күйөрмандарды сүйүндүрүп, Кудай буйруза. Кыргыздын улуттук көк бөрүзү алдыга жылы берсин. Мынакей эмне деген күйөрмандар туруп, эмне деген демөөрчүлөр туруп. Ушулар командалар жетектеп келгендерге Алла ыраазы болсун. Ушуну тартып жүргөн товартобго Алла ыраазы болсун. Өмүрүң узун болсун. Рахмат. Сага да юбилейлик баглап сенен да мыкты улакчылар чыксын семьяңа буйруза. Рахмат айтканыңыздар келди. Ортого финалдык оюндарды дагы деле калыстык кылуучу легендарлуу Нурмат Мусаев агабыз калыстык кылат. Нурмат Мусаев агабыз калыстык кылат. Командалар дайым болсо, кимди коербиз? Азыр Манас району менен жаштарда Манас району менен Талас району дейт. Ассаламу алейкум. Урматтуу жамаат, оюн кызуу жүрүп атат. Буюрса жаштар, Таластын жаштары, Таластын жаштары, Манас району менен Талас районунун жаштары чыгып атат. Финал. Оюн өрт оюн. Жаштар командасынан биринчи экинчи орун үчүн Талас район жаштар командасы менен Манас район жаштар командасы Кочкул сары, ачык сары түстөгү Манас район командасы жаштары, Кочкул жашыл түстөгү Талас район жаштар командасы. Амин, ат чабуу жеңил болуп, күчтүүлөрү ийгиликке жетсин, оюн кырсыксыз өтсүн деп тилек ниет кылабыз. Талас район командасына ар бир айыл өкмөттүн көкбөрү жетекчилеринин атынан ар бир салымына 1000 сомдон. Талас район жаштарына ар бир айыл өкмөттүн көкбөрү жетекчилеринин атынан ар бир салымына 1000 сомдон. Талас районунун колдоочулары келип атат. Манас районунун колдоочулары сиздерди биз күтөбүз. Келиңиздер, мен командалар менен тааныштырып коеюн. Биринчи Талас районунун жаштар командасы номер 1 Уланбек уулу Арслан 99-жылы туулган Жеби аргымагы, 2 номерде Талантбек уулу Эрбол 99-жылы туулган Евро, 3 номерде Канатбеков Данил 2000-жылы туулган Көкмончок, 4 номерде Тынчтык уулу башчысынан 1000 сом. Буйрса башталды биринчи тайм. 1000 сом. Оюн көрсөткөндө Манас районунан Эсел Пантер аргымагы менен улатты жерден жакшы эле көтөрүп чыкты эле, тилекке каршы алып чыкты. Манас район командасы менен тааныштырып коеюн. Дүйшалиев Талгат 99-жылы туулган Тайбурул, 2 номерде Султанов Марлен 2001-жылы туулган Рамос аргымагы менен, 3 номерде Русланов Арген 2001-жылы туулган Гаран аргымагы, 4 номерде Борончу уулу Эрмахан 2002-жылы туулган Гималай аргымагы менен, 5 номерде Мамбет Алиев Улук 2003-жылы туулган Бүркүт аргымагы менен, 6 номерде Рахматуллаев Эсен 2001-жылы туулган Пантера аргымагы, 7 номерде Жамалбеков Анвар 2003-жылы туулган Хан аргымагы менен, 8 номерде Токтосунов Тынчтык 99-жылы туулган Ак бөрү, жерден улакты көтөрүп алган, такымга басып алган кайрадан эле Эсен уулу Өмүрбек ламбадасы менен ламбада бийлетип аткан Өмүрбек, эки жагынан жабышып аткан Талас командасы жаштары улак Өмүрбек такымында.
Şarkıcak gözde basayak. Ulaq Ömürbek'tin takımında Lambada argımagı menen Lambada bilet atkan Ömürbek Açkelede jabışı olgan Ercan oyundun 2. minutası ayakta 3. minutasında ketip atar. Ulaq dağı da olsa Ömürbek'tin takımında Manas rayon jaştary Ömürbek'e toluk bir jardam görsetip atýar. Feççöler toluk bir jardam görsetip atýar. Ulaq Ömürbek'tin takımında outga çygyryk. Outga çykyp ketdi. Talas rayonunun har bir aýlykmy Gökbörü başçılarından, Gökbörü yetekçilerinden har bir saldırılarga 1000 somdan Kayında Ayıl Hökümetinin başçısından Manas rayonundan 1000 som. Oyundun 4. minutası ayakta 5. minutasına gitti. Esep 0-0. Ulaqты kayradan жерден көтөрүп алган Ömürbek Lambada менен takımda басып алган Ömürbek Kazandı geçti жеңилген Ömürbek Жакшы эле аракет кылды эле бирок Тилекке каршы болбой калды. Talas rayon jaşlarynaki korgonudu 4. minutasına gitti. Ayıl Hökümetinin Manas rayon jaşları komandasına 1000 som, Talas rayon jaşları komandasına Talas rayonunun Gökbörü yetekçilerinden, Ayıl Hökümet Gökbörü yetekçilerinden har bir salımına 1000 som. Oyundun 6. minutası ayakta baratat. Ulaqты ortadan kötörüp takımga basıp algan Tuman argımagı menen Tölöbekov Ercan. Tölöbekov Ercan hareket kılıp kötörüp aldı. Oyundun 7. minutasında ortadan ulaqtanıp Tayqazanqa tamayı salgan Tuman argımagı menen Tölöbekov Ercan. Ercan Talas örüğünün sayapkeri Kasımbay atanın kızı Gülzat'tan Tölöbekov Ercan'a 1000 som. Tölöbekov Ercan'a Kasımbay sayapker atabыздың kızıdan Gülzat'tan 1000 som. Oyundun 8. minutası ayakta 9. minutasına gitti. Ulaqты жерден көтөрүп алган чемпион менен Арiyet Tayqazanга жакын барып калган Арiyet жакшы аракет кылып салайын дегенде Тилекке каршы болбой калды. Tилекке каршы болбой калды. Ulaq kimdi özü? Артында кишилер аябай кыйкырып атат, качты. Ада болбойн ортого түшүп тарткан аракет кылып атам. Арiyet менен Ömürbek. Talas өрөөнүн сайапкери Kasımbay атанын
Улақты саğa албай жатат. Қазанға түшкөн жок. Yol kaçtı. Koyabilirsin. Улак жерде Ушул жак менен күнгө чагылышып көрүнбөй калат. Калыстык кылып аткан легендарлуу Урмат Мусаев эсеп болсо 1-0 алдыда Талас район жаштар командасы. Талас район сайыпкери Касымбай атанын кызы Гүлзаттан Төлөбеков Эржанга 1000 сом. Артка жылкыгыла шарттай. Onuncu minut ayakta paratat. Manас район жаштары сиздерге 2 сайын өкмөт Акназар акенин атынан 1 кой. Гол чаап коелу 1 койго. Бүгүнкү оюнубуздагы колдоочулардын эң алды болду 1 кой. Байланган кой дейди. Акыр туэлек кой дейди. Жалаң багууда жүргөн кой окшойт го. Өмүрбек улакты жерден көтөрүп такымга басты. Мынакей бирден бири-бирин кийбей, бири-бирин жапмай казандын үстү сызып чыккан Өмүрбек лампа аргымак менен хан аргымагы менен экен. Аут болду, аут. Bir koy. Oyundun 12. minutası ayaktap 13. minutasına geldi. Удаление. Өмүрбек менен Эргөл. Эржан жакшалып. Өмүрбек менен Алдыңга шашпа кетти. Жерден улакты көтөрүп алган Төлөбеков Эржан туман аргыма. Бирден жап. Басты. Төлөбеков Эржан. On 13. minuta ayaktap 14. minutaga ketdi. Ulak dağda olsa Ercan takımında. Manас rayonu жаштары Ercan'a bigem жабышы olup көйөрбөй атат. Ercan'dın kolgoçuları ayakta. Жазабабы 1 minut vaqtыңар бар. 1 minut vaqtыңар бар. Жақшылап сүйлөшүп туралы Өмүрбек экеуңар. Улак дагы да болсо Эржан такымында.
жерге түшүп калды. Булак жерге түшүп калды. Жазамамы 30 секунд убактыңар бар. Akırkı minuta. Akırkı minuta. Kiler. 40 sekund vakt kaldı. Ve 30 sekund vakt kaldı. Evet, 20 sekund. 15 sekund. Ay 15 sekundda geçiş oldu. 10 sekund. 10 sekund jet. 5. Ay geçiş oldu. 3, 2, 1. Stop. Stop. Ay salma eкен uақыт болған. Ha, kazanda hoştuk koyuyoruz. Hadi ikinci tayım başladı. Oyun. İkinci tayım başlagan turат азыр мынаке. Биштикилер азыр бул. Калыстыңыз кырыгына. Бул тайгазанга салат, ошого жакындатып. Калыстыңыз кырыгына чалып, убакыт экинчи кыйынса, убакыт кетип oyunun экинчи бөлүгү алдыда Талас район жаштар командасы Булак жерде. Трансач ортада bir кандай керемет талаштар чыгып атат. Эки команда бийлигин жаап. Булакты жерден эң болгондон мүмкүнчүлүк бербей жерден көтөрүп Өмүрбек. Esen oğlu Өмүрбек. Булакты Өмүрбек жигит алды. Ага жабышып алган Ариет. Takımda kıçmak kıtasını algan Өмүрбек. Lambada gidecek Өмүрбek. Saldı, молодец. İkinci minut aslında. Manas rayon жаштары 1 очко oldu. 1 очко салды. Koy gitti bu insan. Aknazar akabız bir koy padaret etti. Yaxşı. Azır iki жақта тең 1-1 очкодон. Талас району мен Манас району. Улук Байкең атынан 1000 сом. 1000 сом Улук Байкең атынан Өмүрбекке 1000 сом. Ek sayılık Talas rayonuna Talas rayonuna aylık götürü Out oldu, out. Arkadaşımızda Alдағы stoldu sündürüp, alдағы stoldu sündürüp o da eke, sizge eskertip o. Aylans. Talas rayonundan esepte açıkan Төлөбеков Ержан. Манас rayonundan eseptik Төлөбек
Esen oğlu Ömürbek. Ömürbek komandasında oyun ko'rsatib Jalpı Talas'ın namısını borgop, Kırgızstan'ın namısını borgogon jigit. Jalpı bir gol çağırmaya uçadı. Ömürbek menен Ercanга. Ömürbek menен Ercanга Мынакей көркүндө чыгарып аткан үчүн экинчиликте койсок болот. Мынакей аңгыча болбой экөөдөн ортого түштү. Туман менен Төлөбек Эржан, Ламбага менен Ömürbek. Çürbe. Takımda kutsalta vazgeçti. Sizi taraftan Ercan. Ular Ercan'ın takımında oyunun 5. minuta sayaktan 6. minutasına gitti. 6. minutasına gitti. Esep olsa 1-1. Kulaklık takımda basıp alıp dönüp yatkan Ercan. Yetişleri atkan Ercan. Out. Qanday sonda o'yin bo'lib o'tadi bunaki? Ikki komandadan bir aşıp biri takımga bassa, birini açıp kalgan salımına 1000 so'mdan. Jana shunday ele Talas Örödün sayapkeri Qasımbay atanın kızı Gülzat'tan Төлөбеков Ercanга 1000 so'm. Manas rayon жаштар komandasına Kayındaylı өкмөтүнөн 1000 so'm. Ömürbek'in baykesinden Uluk Mırza'dan 1000 so'm. Ek sayın hükmet Aknazar Akenger'den bir koy. Degençi olmayla kayradan yerden uzattı götürüp takımda basıp algan Ömürbek. Onda jigitler özlerini kolda görset. Ekinci time 8. minut olup oldu şey. Yerden uzattı götürüp kayradan Ömürbek takımda basıp Ömürbek. Şunları oldu oçuları. Elden kaçkanday. Avut bol oldu. Hayran bana Ömürbek. Hep kızıl beğenildi. Nar. Ona ne? Çıkıp vaktini güzel söyledikleri soruyu kayıtağız. Başka. Oyunun 11. minuta sayakta 12. minutasına gitti. Esep 1-1. Ona ne? Kaçma. Esep 1-1. Kaçma aytağız. Kaçma. Şaşma. Oyunun 12. minuta sayakta paradan Esep olsa 1-1.
Esep bolsa 1-1 ortada. Tuman arınlarının Telebatası Ercan. Lamban arınlarının Esep oğlu Ömürbek. 30 sekund vaktim var Ali Şaşpa. 30 sekund vaktim var. Out. 20 sekund vaktim kaldı. Oyunun 12. minuta sayakta 13. minut başlayıp. Oyunun 13. minuta sayakta paradan 2 minuttan aşırı vakit var. 2 minuttan aşırı vakit var. Ortada Жылзам бияқта башқаларға көрінбейді де ой. Çok çalışı olgan Manasray'ın jigitleri. Kulaklı tağdaydası olgan Telebatı Ercan. minut ayakta karatan. 14. minut ayakta karatan. Oyun biterine 1 minut қалып тұр. Бөлет болады ұқсайды бұдан кейін. Егерде ешкім салмаса. Тұрышқыла Манас районы. Akırkı minuta. Akırkı minuta. Akırkı minuta. 40 sekund vakti. Жоқ. Жоқ, түспей қалды. 30 секунд кетеш. Жет 20 секунд қалды. Ortada kaos var. Yenici çok ortası. 15 sekund yoktu. Kaos seçti. Talas ayında. Peki, ortada kaos ayında Talas ayında 5 öldürüp kettiği için buyur. Kaos'a başlayalım hadi. Bilet болды tarafta. Ortada. Talas rayonundan 5 nime kirip ketти deydi. Hurmatli görmanlar, bu жерде ortada Қалыстық Нұрмат Мұсаев легендарды улап жүргізіп отыр. Мына Қалыс қандай деді ошондай чечим болуш керек. Қалыс бул жака тартып атат, тиги жака тартып атат деген ешкімнің терс ой болбосун. Мүмкін болса, телевизорды қолдап тұрады, бардығы Таластың, бардығы Қырғыздың жігіттері. Аралашпағылы! Oyun golü. Erlan. Karkıp dur. Ne yapacaksın abi? Sen toktat dur. Sen toktat dur.
Bulut verildi. Demi başka sudya. Kanday çeçez? Özü bile sen talaşma. Sudya çeçet. Oldu. Oldu. Hürmetli Germenler. Pişman kuma. Sıralım. Hepten asla final var. Çok dördün. Karavada göründüğü kadar. Tertelik bitiralım. Bir tartib qo'ying hozir. Borimiz tartib. Sizlarda da tartib. Narx hakemda tam. Borimiz tartib. Ayrim chempionlar shulardan. Manasrayon kapten komandasi. Ne var? Bulut bo'ldi. Bulut bo'lib qoldi hozir. Ha, bo'ldi. İyi aldınız qarab turadi. Kutib o'tasiz qanday? Qaysi komanda jengdi? Hafta ko'p sport blogeri o'tiradi. YouTube. Turar TV. Turar TV. Talas Mol Bazar degengerde çıqatdi o'sha kanaldamda. Ay sonun ötüp otur. Pakurovkanın eline rahmat şunday. 4 rayon ынтымаққа чакырып, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, атчал жеңил болуп, бирок командалардын баары бир кылка бир тең болуп калыптыр. Анан буйруза ат чуркайт, бак чуркайт деп, багы чуркаган киши бүгүн утуп, күйөрмандарды сүйүндүрүп, Кудай буйруза. Кыргыздын улуттук көк бөрүзү алдыга жылы берсин. Мынакей эмне деген күйөрмандар туруп, эмне деген демөөрчүлөр туруп. Ушулар командалар жетектеп келгендерге Алла разы болсун. Ушуну тартып жүргөн товарты Алла разы болсун. Өмүрүң узун болсун. Рахмат. Сага да үйбүлөлүк бакыт, сенен да мыктуулакчылар чыксын семьяңа буйруза. Рахмат айткансыздар келди. Bulut bo'ladi ekan, o'shani kutib o'tamiz hozir. Ay düşmey kaldı var. Düşmey kaldı. Kuman eken
Kazaklar tuman, ilaçla tuman. Talas rayonu jengde hazır. Yaşları. Kiyik çıkarın hazır. Bilemiz.